Nangu-ke umfowethu usebhubhile. Ubhubhe kade umfazi wakhe amdlisile. Babukeli nabalandeli nabalaleli. Bube sentaba leli yafohla futhi seliphinde labuya lizofohla ke manje la. Ngikhona namhlanje babukeli ngicela ukuthi ningene ko YouTube benu niphinde libuke futhi naliphi bese likhona lizonikhulumela amaqiniso njengoba enjalo noba niwazi ukuthi anjalo. Namhlanje ngifuna ukuzonicacisela lento eyenziwa yithi futhi thina inyanga ephinde yenziwe futhi yithi nabazali bethu nabosisi bethu nabogogo bethu. Ukuthi umuntu ayize kimi azofuna intando. Ngabe umuntu odliswayo umuntu oyistraight sakho noma ngabe yikhwapha noma ngabe intombi. Uthi umbuzo ufikile kimi uzodlisa umuntu. Uthi angikunika intando. Ngabe le ntando engikunika yona ngiyakutshela yini ama side effects akhona noma le ntando uzokunika uyithathe uyifaka kumuntu wanhle into ofika ikhanda iTB kuyena agula shone. Noma le ntando ezokunika yona ngizokunika intando uhambe udlisa ingane yabantu kanti egcineni nawo ukho serious ngayo. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu abanje uthando lesikhashana nokuthi usamthanda lo muntu for a temporary kanti kusasa uzomshiya abona abanye abangcono. Muso ufikile uzofuna intando ke ngeke ngithi ke mina engeke ngibuke kukuhle isicathulo nesicathulo sino partner waso uleft kuba no right. Ngalesikhathi ufika kimi umuntu uzofuna intando phela fika nendoda yakho ngiyibona ukuthi le ndoda oyidlisayo ngabe isesimeni sokuthi ngadliswa yini. Ngoba esikhathini samanje sesisebenzisa itechnology kakhulu. Asisayifuni intando ezofakwa esiswini somuntu. Sesithi intando umuntu akayithathe emzimbeni womunye. Mawufuna sikufakela umuntu intando ngaphakathi yazi ke phela ukuthi egcineni fika naye simbona ngoba sikhathele abantu esibathula phezulu sebeyilengisile ngenxa yokuthi wena umdlisile. Wamdlisa wasumshiya kanjalo usuthola amanye ama Ben10 lapho kanye sethola abanye mama ngala ngaphandle usiyajola. Le nganye abantu edlisile sikhala kuze kuswele kuseni zokushona ilanga awusayinaki. Kubalekile ukuthi uma udlisa umuntu na inyanga esuke ikhiphela lo muthi ayiqala ikucheck phela ukuthi userious kangakanani ifaka izipopolo zayo ukuthi userious kangakanani. Abanye bazongibuza ukuthi phube sentaba umuntu umezofuna intando umbona ngani ukuthi userious. Umuntu umbona ngokuthi mawuthi serious awuzukuzwa into ekhunywa uyena. Umuntu umezofuna usizo enyangeni usuke ngasonke isikhathi akakwazi ukulinda usuke efuna ukuthi into ayenzayo iyenze ngesikhathi afuna ngaso. And abanye bayahluleka ukubekezela zokunika intando namhlanje kuphela 3 days ngaphela na 7 days usiyangifonela mkhulu ngathi le nto ayisebenzi kahle kanti umuthi nawo usathatha isikhathi sawo sokuthi usebenze. And enye into ehluphayo ungadlisa umuntu wena ungadlisiwe dlisanani ke phela ngakathi uthi uyomdlisa fika nohaye ngiyakunika intando umfake nami mase ngiyamnika intando nifakane nibe hola mthuthi noba uthuni bhekana noba yithuni ngoba hola mthuthi noba yithuni. Ngoba egcineni ave kuhlungu ukubona ulamthuthu ave kuhlungu ukubona umfowenu ethithizela umfazi wakhe kanti wena uyabona ukuthi udlisiwe ngoba umuntu odlisiwe kuba ngathi kuba nenkungu emehlweni akhe. Esikufunayo ukuthi thina sikwenzeke ke ukudlisa umuntu kuyinto kwaZulu enhle eyakha imizi yobaba. Kodwa ungadlisi phela umuntu akwazi ukhipha isho nebraypack le. Awumazi nokuthi ekhanda ulukani. Awumazi nokuthi eqolo ugqoka izibani. Yonke into ayenza uyazenzela. Wena ufika futhi na uzobeka itshe phezulu ekhanda lakhe phezulu kwalezi zinto ayizenzela ayizona yena. Dlisa umuntu esubonile ukuthi lo muntu usuvelile kubo usiyaziwa ekhaya kubo usuba kahlahla kusikudlisa kuthiwa ngesizulu uyabiyela isibaya soba bomkhulu bakho ukuthi kungangeni inkomo zakamakhelwane zizogcizana zofaka ubulongo bazo ngaphakathi. Lobo bulongo sithi negcineni sithi amavezandlebe lezo ngane kusuke ngasizo zala ekhaya sekungena inkomo zamakhelwane zazoshiya ubulongo bazo la. Sibalekela lokho ke masithi ngcono kudliswane. Kanti futhi ukudliswana uma nikhumbula kahle nokhokho bethu nomkhulu bethu babengasiba bangane noma bethu nogogo bethu
kodwa babekwazi ukulalelana behloniphana. Yingobani kwakhonto kwakubiyelwe ngayo ekhaya. Wena ke mbiyeleke wakho kodwa ethi umbiyela ube nendlela yokwazi ukuthi umbiyela awuzukudlala yini ngaye kusasa uzukumshiya nesitradini mayehluphekile unaye eduze kwakhe mayelambile uyamnika imali yokuthi adle. Ngelinye ilanga ke ngiyafisa babulekeli ukuthi nike nihlale phansi uthi noma uya kumuntu oyinyanga umtshela iqiniso ngoba abanye abantu ufuna ukudlisa umuntu kanti ujola nomuntu uyazi lo muntu amdlisayo unendoda yakhe straight unomfazi wakho straight uyothatha umuntu womuntu ufuna ukumenza uyamgwamanda ngoko uzoza kimi mina bhube sentaba ngikunikela into efunayo uyogwamanda umuntu ozela ingane lapha unomndeni wakhe unefamily yakhe wena uzomgwamanda ngenxa yokuthi wena usebenzisa ukuthi kwakhela ngamaqhuba enye kanti ekugcineni lo muntu ubulala ifamily yakhe. Akudliswa abantu abavele belindele ukuthi bedliswe kungadliswa noma umuntu ongadinge kudliswa. Uthando ukudliswa sisuke sesiqinisa phezulu kwesimo esuke sesisibona. Kungenzeka ukuthi ngikudlisa ngoba abakini abangifuni, ngenze ukuthi ungidlisa odade bethu abakufuni ngoba ayikho into ehlungu ukuthi umakoti wakithi umakoti wami engimthandayo ifamily yami ayimdingi. Nawe uyayibona akamukelekile ekhaya bangihlula ngamandla ngidliseke phela kuze sakhe umuzi wethu kusasa bayokubonga. Kodwa ungathi ungidlisela ukuthi wena ufuna ukungikhipha ekhaya kuze uzokwenza imfuno zakho oyithandayo uzongijolela eceleni mase ngiphenduka ngibe isilima mongo naphezulu kwalokhu okade ungenze khona. Yazi ukuthi babukeli kunento okusafuna la ngene icubungile kahle. Sinezizwe thina la ama language awu11 la eSouth Africa. Umuntu isizwe nesizwe kunendlela yakhona ukwenza kwaso. Thina la kaZulu nangu ke umfowethu usebhubhile. Ubhubhe kade umfazi wakhe amdlisile. Njobe emdlisile lo mfazi isimo asekusona kulomfazi ngabe uzovumeleka yini ukuthi ahambe yojola noma lento ekuyena emzimbeni izofuna ukuthi abe upopa kwala ekhaya noma izovuma yini lento adliswe ngayo ukuthi umfowabo azoqinisa umuzi kamfowabo noma izokwenza njani ngoba phela fanele umuntu besidla ifana ajabule ngoba umzimba mawusaphila emhlabeni udinga injabulo uzojatshulisa ubani ngabe izovuma indento le ayifakwa yona ukuthi idedela abafowabo beqhubeke bephinde begade indlu yamfowabo. Ifika ihluphe lapho ke into yamadlisana ngoba into osukuyifake wena iphila kuwe kodwa awusekho ke mina angisekho ke mina bhubesi ngidlisile ngabe leli lumbu engilifake kulona ngikufake ekudlise ngelumbo kusho ukuthi mase ehambe mina emhlabeni umfowethu uma engena naye uzongilandela emhlabeni kusho ukuthi umuzi kababa uyaphela. Ngabe kuyiqiniso nganani kubaluleke ngani ukudlisa umuntu nokudliswa angazi mina ngicela ukuzwa kuwe ngoba siyabona bayadlisana kuze kuhamba abantu bebe bathathe emndenini. Kukhona umnyoka afika kimi uthi nginendoda yesi9 iphansi mangalala nendoda ivele kuvuka ekseni isithule. Ngabe yidliso lelo noma ngabe yililumbo kwakulidliso kodwa laphenduka laba yilumbo. Kubaluleke ngani ke ukuthi umuntu umdlise nobungozi balokho kubhekeke nawe ke mbukeli ukuthi uma udlisa umuntu kade uthi umdlisa ngani ushiye ispace sokuthi uma uhamba phela emhlabeni umntwana wabantu asale naye akhululeka kwazi ukuphila impilo yakhe. Ngiyabonga ababukele behlelo lethu leKZN. Bengicela ukuthi nangelinye ilanga nikhumbule ukuthi ibhube sentaba lihlale likhona for wena. Ngaso sonke isikhathi ngohleli ngilokhu ngikupha ama-advice ngikupha nezibonelo ezinhle ukuthi yenza njani. Gade nezinyanga ezikunikeza umuthi zinganginikizizwe into ezofika ihlanisa indoda yakho ihambe la emgwaqeni ingaqokile kanti yafaka uwena izizwe. Ungathatha umuthi kanti lo muntu owuthathayo umuthi omubi ozofika uphenduka isifo sokufa endodeni yakho masiyafa masukhala ngenyanga yakho uthi inyanga yami gobela wami wangilaya wabulala indoda yami. Bube sentaba leli sengivalelisa mawungidinga uyongithola ko 83 7210 768. Sibonge.